Kumslo Drakani Lokivi Petha Pes Zani. Sakaki Mukubidi, Drakani Zala, Katanikini no Mukubu. Ayeghiqha Sutsa Kithe Akoto Kami Pisni. India Rakumi Timi Kumzdola Akinu Shakyu, the richest man in India Shakyu, Mukesh Ambani Paza, Kokila Ben Ye, Akusulaki Kalveno, Imeviki Gongno, Musolani Zala Inakela, India Raku Maharashtra States, South Mumbai Pugelo, Helicopter Paytono, AIDS and Reliance Hospital Shikipivikila Salva Ipi. Ikimo Dr. Miyakono, Lina Cooks Galvikila Pismo. Eno Shikipiviki Tipolo, Li Juktoniano Ambani Kibolomi Kumzave Ire Ipi. Mukesh Ambani Paza Kokila Ambani Ye, Apnumpe, Potokula Kishiva Ipi. Li Akitiu Dirubai Ambani Nipu Ipi. Eno Akitiu Dirubai Ambani Ye, Reliance founder CJ Ipi. Timi Kamno Pikiuno, Lie Kitemikus Rangno, Imeveki Shagnani Ipi Ipi. Lie ite senior doctor mi kamina jukto cheni ipi. Sakiki mukukini mucholani salolo, Reuters sa kiteno pikiuno. Russia rakungo, Ukraine rakuna agusha kiu hipolo, North Korea rakuno, Russia raku kupuniano, agushila pana North Korea raku gushimi. Timi ketani chikipungu puveke ko kamiye. Pana North Korea rakula idegevai ipi. Kugo North Korea raku gushimi tim tipakono. Pana North Korea Rakula idegikino. North Korea Raku President Kim Jong-un no alokivishi panong sase ipi. Ena Ayeghiqha panong se ipi. Ena Kim Jong-un no agokivi panong kumse se ipi. Ena pana North Korea wushimi aghuka havi ke ko juto kumse medal go se ipi. Ena panong kumse kelo no North Korea Raku President Kim Jong-un kauve ipi. Ena Ukraine wushilo pana Raku wushimi Ayeghiqha havi ke ko nipu kongo panong tiang ko kumse shikumto se ipi. Eno panong kimeke no panong vapel ve ipi. Itagi North Korea Raku President Kim Jong-un no pana North Korea wushimi ko akishets kiuno Ukraine Raku wushimi ko no Russia Raku yegi Kursk region ipi kiuye Russia Raku wushimi ko lo no luvets kimu ni North Korea wushimi ko no Russia Raku wushimi ko akumto shi kupuche kiu vecho no. Eno panong no Ukraine wushimi ko sas akumtoshi agushil kiu vecho no panong no Kursk region ye Ukraine wushimi ko launa luchilel vai ipi. Itaki asa kitino pikiu no Russia raku ngo Ukraine raku na agusha kiu hipolo North Korea raku yipekano Russia raku kupukelo no Ukraine wushimi ko sas agushini no timi katoni chipungu uveke ko dolo timi akets go show aghuka havai ipi. Eno tie the Korean Central News Agency Sasakite no PAEP. Russia Raku President Vanguno, Ihona Aksau Kiviusha Kyu, Belarus Raku President Alexander Lukashenko no Pikiuno, Russia Raku President no, Missile Kami Peitano, Ukraine Raku President Vu Office, Attack Shiveno, Papiti Vekepu, Chance Adokivi Itulkimo, Russia Raku President Vladimir Putin no, Ukraine Raku President Volodymyr Zelensky, Pikiveni Shamoi ipi. Asa kiteno pikiuno Russia Raku ngo Ukraine Raku na agusha kiu hipoye katonikini na mukuknimpe sepuki mukubidi anigini tsalolono hutwe ipi. Eno agaku kumano agusha kiu hipono ampe kuthe akhe pungu eno atsala shigeshivai ipi. Ovikiu tsalolo Sri Lanka Raku President Shichekiu Ranil Wickremesinghe no Pana Raku President Shichekiu lokilo government fund ruka tomo aku kwaye kumolona peitha vekiu gongno Ayeghiqha no pagolam la chikiu tim chigingo pagal vai ipi. Ena custody la khatha vai ipi. Asa kitino pikiu no ovikiu katonik ni no mukuktum pelo kugo pana London pugelo University kipiki lakilo panipu kupugo gangna ukiulo pana agaku ka tomo peitha ve ipi. Paye mucholani tsalolo Ayeghiqha na kagal vai ipi. United States of America Raku Navy wushimi agushi shuka ksau shichekiu jinchao wei no tukho no China Raku gangno techu shichekiu gongno United States of America Raku Ayeghiqha no pagagal vai ipi. Asa kitino pikiu no pana tukho no China Raku gangno techu shichekiu me $12,000 ye China Raku na pas vai ipi.
pana United States ga khu wushimi hovo akapga kamza China ga khu vila pivecheni ipi ena to khona China ga khu intelligence mposasa kulsabulana kupcha kilecheni ipi ena paye akhu takhla akhu kila kha than kiu gongno galwai ipi pana China ga khu gongno thechu shiche kiulo pazana pashikumto cheni ipi ena China ga khu yepika sasa alhoku thu kulsabulana kupcha kilelo ipi shikumto cheni ipi asa Kithe no pikiuno paye United States ga khu wushimi lakhi kemo China ga khu mi United States ga khu la khuswe kemi lakhi ipi United States ga khu President Donald Trump no Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na agusha kyu hipo tavepen kyu wongno I hona kapcha cheni ipi eno United States ga khu President no Russia ga khu President khunji kyu tikilo no Russia ga khu President no Ukraine ga khu President sas clashin kyu sa kapcha shini pikemo Russia ga khu wushimi qona tamona alaw akum toshe Ukraine ga khu lo bomb vessel cheni ipi Ukraine ga khu President Volodymyr Zelensky no Russia ga khu President show pam no kemo kyu sa pikeu no Russia ga khu President no ni sas clashin kyu sa kapcha ni pi akhalo piklave kemo ku chola ye ni sas clashin kyu sa kapcha shin kyu ye kumsu chemoi ipi eno Russia ga khu President no ni sas ku sholve no akapcha shimonya no akpo ajili ena akna kiji to moshi cheni ipi itagi Ukraine ga khu President no pikeu no ni Russia ga khu President to tim sa su sholn kiu ye msa chemoi ipi itagi asa Kithe no pikeu no United States ga khu President no Russia ga khu ngo Ukraine ga khu na agusha kiu hipo tavepen kiu gongno I hona kapcha chekemo chalanomo aga khu kmano agusha kiu hipo Kithe no tavemo kepusha ye United States ga khu President no pana ga khu ushinanu thokhala Ukraine ga khu kupukno she kupono Russia ga khu sho toklu shive penipi kumsau vai ipi United States Ambassador to India Shipeniano United States of America ga khu President Donald Trump no Sergio Gore kishalvai ipi Sergio Gore ye khatnikni no tokum pelo John McCain vu presidential campaign ga no activist shiche kimi lakhi ipi eno paye ovq chalologe United States ga khu Kentucky States laws Senator shichekyu Rand Paul vu spokesperson shichekyu lakhi ipi paye khatnikni no mukum peloge Trump Victory Finance Committee ipi kyum kologe Chief of Staff shicheni ipi paye United States Ambassador to India shipeniano Donald Trump no pakisheve kemo ado kami gauno United States of America ga khu White House Presidential Office la Director shina phe ipi Sergio Gore Uzbekistan la punu ikemu paye United States of America ga khu la khusve kemi lakhi ipi eno paye itihi apnum pe shigita cheshani ipi paye United States Ambassador to India likhi kumono Special Envoy for South and Central Asia Affairs shipeniano United States President no pakishalwe ipi Donald Trump na pikeu no paye iho na phui thai keu tim lakhi ke ipi latest ly sasa Kithe no pikeu no United States ga khumi Ayeghiqha rap song leg pemi ajekipi mi lakhi Lil Nas X no Los Angeles phugilo underwear likhi miniveno ili chekiu gongno police mi akona pa galvai ipi asa Kithe no pikeu no paye overdose shive ipi eno itihi paye shikipi vikilangwani ipi eno paye ovq chalologi Grammy Award go ithulve kemi lakhi ipi asa Kithe no pikeu no pana underwear likhi miniveno Los Angeles phuge Old Town Road ipi kiulo ili chekilo no police mi akona pa galve ipi Lil Nas X ye apnum pe mukuso shani ipi min sasa Kithe no sagakhi muku ashigani chalolo pikeu no ihin keu ahuna khila Thailand ga khu pakret ipi keu phugilo 74th Miss Universe 2025 kikisheshni shakeulo Palestine jelono Palestine mi totimi iona ajuki view lakhi Nadine Ayub iloni shani ipi Palestine jelono Miss Universe contest kikishelo Palestine totimi no ilo kyu ye khulila lina atu shaphe ipi Lino pikeu no Lina Miss Universe 2025 kikishelo iloni shakeu ye Miss Universe 2025 title likhi gong no kumoi ipi ikimu Lina Palestine mi Gaza Strip la
agushi gong no avek sa shol veke ko gong no ajipiu khakta gong no agi she te polo iloni shani ipi e Palestine mi ko gong no puthoni shani ipi itagi min sa gi tino pikiu no Miss Universe Palestine shakyu Nadim Ayub ye Catholic ni na mukuk nim pelo Philippines ga khu capital Manila phugilo Miss Arts Water ki she loge toklo shilve ke milaki ipi ena Catholic ni na mukuk nim pelo Miss Palestine ki she loge toklo shil ki laki ipi liu Instagram profile na phulve ki no li Olive Green Academy ipi ki piki hutu ke milaki ipi li apnum pe mukutsni shani ipi li Palestine mi kemo chritokul hotokul bidis li hotokul bidim pe sarik hi mukuk thu chalolo United States ga ko Michigan States lo punu ipi issue sa ki the hipodo nang kum chu shkim thi